pastor kan nós pengelap senior pastor Mahsen South Juan Baron Cherichip senior pastor kan Boris chief magistrate and when pengelap Sean Bumon Winsogay nabanap Boris ang kanyang Mahsen siya o kamang ngani ket nga kauno ngani yet o bil paluwara yet ket nga mare saraw ngani ket nga kauno try na yung na Amerika ka ng gawin ko na sa
Parisakan ni tama waiter sudah mau. Asyana sen pas pena wasag na pasan rekanto tama se kladare neis yes hotes. Nakomun malpe. Elal mencionas cos se admit pa completores paseso incenso tagapasa. Asongan tama kasalen kis na ilinin waiter so gansan mo. Lama-lama arenas. Kaya kasaletores umankom. Kaya kasaletores elam mo dito. Asa kasaletores elim ko kong kis. Asa kasaletores naman sa kis. Tagasungan mo ako yung nagkis aramas sa weta. Ang iteri mo na. Kaya nanay mong yung mga kasalen kis ko yung ako. Ewan sa kapingkin may sanaskos papilano sa sanginay puti kamuin pilano tamay nubiyas best friend anyway sanas nice rias nepingrap kung sa kiyaren pa yuran sa peneinei gila sa nilpon face na irasi puime ke saire mo irasi puime yung mo kareta irasi suragan mo Ranin kami may sanaskos. Ranyo sa kitaway rin medal peneinei. Senior passer senior. Karanan kami ang kumira ang wisdom kareta. All kasilinan na sa ugiban na sa sigurano ang pagdadali. His mom, dad, baros maupanes ang naman sa kultura sa Maria. Asan sa Weliepen. Nandagan sa askan questions ang bawagin para sa wasak. Kasi kaping din may samisko ang irasipin makareta ay Kohne Ramon, ay Koul, Neth, ay kasin ay irasipin doon na create kung kapag kita work kapilitan ang kanyang pwede na rasipin yung mission ay kailangan ko mag-comprehensive cover ayun ilan masis kasi kanila all down to it may samaskot ayun wala kini sa wasapin na hindi kasalat na rin siya talenti sa teresi so ang sige kasi ang kota sa'yo ayun necessary grabe ang ganyan so kung wala sa kapwa Kaunda das Billimon, kaya nila sila kung kaya nila sila mag-wistan kaya ito para sa mga naman become just like grabe ang ganyan harapa pa rin kami may sansko Weliepen na sa sigurano kung isang kalbin ang may Mahsen sensabi deliver you okay na scout ko sigurado Kapai at Koul pero panosa kontra ni service na lalo sa una sila sama Program yang kau tambah Kalanan kami MC KU Wan Baron Billimon Henry Mohon Iban Paduan Watap Bacayan
Supplement Kaunda Mahsen. I meant Paduan Katra, we will call up. Women and Kitai. The Kajin, the Paduan, we are supplement. Paduan Kaunda Samatral Court. Mention Marine Rano. We will do one supplement Kubura Sola. Kubura Sabagan. And Sansan, the supplement Yayas and Maurison. The peneinei in Kapai. So, Namaman Kitai supplement. Billimon Joala Kianso Marks to Wanki. Supplement Katie Labalaba. The Sansan Sanga Ramsey. Senior Khan. The Bilanso Order. Senior in Molo. We are not Billimon. A child mayor. A child shown for him. And Kulina. Pray one Baronka. Oranka. Peneinei. Child for us. Mahsen peneinei. The Sabulmatai Sirikan. We are that Priscil. And Kachan peneinei. We are right. You can it there. We are our proposed deal. So to what? We are so to Koul. We are so to Kapakap. Thailand Kapakap. We are so to Koul. Wiki, Karo. Ranwat. Son Pareo Samala. Ayay Saul Matra is one Baron. One Baron and two. Saul Matra is Siri. A child Koul from Kapakap. Kaunda Ramon Malta. Kaunda Koul. Into one the child forest man. To one Manakap. May I need to address some of the views outside the workshop. May no him die. May that someone marine. Repeat. Kaunda Ramon. That's our credential sanction. I'm a short trip. Mugila. Into one moment, into one patrol, or into one overweight. Kapangala to one marine and Manakap. For the mere all and peachy man, the patrosang is Taka and peach. Then a Taka Aramas forest, the patrosang mo, the Hibudi or patrol, Delta. Riding in the Lolo. So, what? Old man, you got one Tiarata, my Tagare and Padrot. When we are consultant, the Sawase, Saul Matrail, Reformation, the Summit, and UCC. The answer of Old man and Padrot, the Torbe, Nan Riakit, Asap Su. When so much Kitai Saul Matrail Summit, the Reformation and Saul Matrail UCCB. Irai Tabalap and UCCB Pilata, and we are chairman in youth. Eo Committee Apat. We will be Tamekan Patronan Torobuel, Tenan Documento. Tagan muya min kawin dong Israel me pulo-puli na isawat Israel me ban patroto nan tarakan me ban patroto pero suro manay kami ti paros me liot that paros sina we are chairman in lead kami ti ang mom papa senior one paron corner. And we are chairman in structure. Kami ti buko,
Pinol minute sang pichi. Patuan yang pemurunga. Pilwan baron. Yes, senior pastor. We are chairman and leadership. Kami di buka koros may patuan. Ong olo mga ayud may kayokan. Nasyari patuan may hapal kaya. Kaya naan ay sawas. Riyansyo may tiara tamana kampanan. Ay ninin sawasya o ninin isangi. Katurok tali. Kuko lap may ban. Ay so loud aban. We are young youth. But tiara tatang. Masan yung tatang aban. Kuya kaya kabarapar kumana kampanan. O tamang mana kampanan. Pasalaya. Ay chan. I show me everyone comes to Tungal Kupo and Tama by Sansal Nan Summit. Now, look at this concept. My Lakap special and Queen of Papali Tanway. Queen of Papali and Captain green light. The Ruase. The summit might told them all organized. Billion youth, Mawat Wegi, Chimmy, Apadial. Gariao, Baba Nono, Patuan say lo, mile. Sang Saipan, Wang, Hawaii, Amr, Kohne Ramon. Dami, Baba Nono Bang, Patuan yang Kaunda. Dami kong kakuyayan dito. Na say long kay sabol mo mitoto. Tatatang kubuksa raw yung show lang. Kumso rawi. Main ko. Mga may patronay shoot, may senior, Kohne, one para. Sumalan ki, iban pupun. Pupin nga iban patron, Kaunda may lakaw. Karayay malolo. Siyang ukajiji. Sabol men Baba Nono. Tato, ayay mga kairan. Mga nakaw. Kuwa pan huya. Kahit siyempre. Kahit ma. Mawang. Bubuto siyempre. Puligiti. Ugo sa yamaw. Sakan pom-pom man naman. Apso, hirakantin niyo lang. Yet, kawit may man patuan iyo piyang kay. Malgajan dura. Kuya nay. Adwan ay pataka. Irail or kalikula. Kuya may school in Buksaraw. Tama ngeno kasi kawit kini ay may man iyo piyang. Mahsen nan Melkaka iyo puti ay sa isu. Ira dito kay Uriyaw Mahsen. Kumain way kan koros. Kumain ka mga kaon. Kumain aramas koros. Kumain ka mga. Sapol melimto ang pitay ng kelay. O sapol melalapot ng pataba. Main ko, kahit din kacay tiliw, maging batong tila. Melan na chay siya. Sapol matay siya. Abil sansa. Nan Melkaka, ibugi siya puno, ilasugay sa tayo. Mahsen ni. Yawan chong kupuran kaun.
ni emay sapul me aramasakan epin mel Kaunda pilpin yang jok kila bahat jok kila emay sapul me aramas aye wal mana remain senior pastor one koran Kohne ukat koran elsi ewara my band having kaitin kumain keliu the peneinei keliu me patro kila me la atrail tumal putra atrail po Kapakap there is one part ya one UCCB eba dus samol na pumina ban mau sang eba ni ban kawai mapulubut nari yan kak paduan khair kilai tungan sawas iban paduan wadat nan aise ya pai sakeu iro jigit aisa met ye Mahsen and Kapakap on eminent time Mahsani kumaiter masak puikin ye yang kumaiter kerge meko ko ngai namal po ipangkin kapela kay kumain o sosay kumain ipangkin apali kumain o taroy kumain yang wan kansa ng mawon Mahsen Kapakap Mahsen Kapai ang bubutwa melelong at malput o seri malter masak webang kacin dia tahunan kacin Kapai sabun memasa o kacin pasupit na newo Mahsen kawit din Mahsen would magkakala sa mga tao wala pa siya pwede temor siya na stop na po ng isa kill Jesus Christ who limpok labalak and samatal Koul watal soben ban kamilimin and ngayon sarap and katin yeyang peneinei o yeyang emanamen kumay sangmet upilkan kogola de soto
motit sa Lokome anui lilim tepel ang karang sonomao sa karang sa lilim kita ma kapula masang naalabas tuwan kasantian peneinei wanes kasampalkin amasi Martores imina kitikitin ramen kis peneinei kaunata alasan akan kis-kisakin amasi me kasampalkin kasaranin kasamanin paru ang desasi wan orang sini de saskain santi na teusasi Rasi seribuan wato asasi kisah kis muli na sasin politik saska irakala sasi moitang sasi kaunpuyan ciangala ketla mas saska irak murasi alamin tepelin kawai aman pe kaya mas mag-service. In tepelo men kaunong talukos. Kayo saska ni kispamagi kerasian ito ras sakis kemudian saska hotala te. Iyo kanin tepel kemudian mo saska moti seulip kati seulip te masalila iki sene vaiswat ka ayalan na imasas. Sa kapurian kalangan ng kamasiyoros kasampalkin tawag kita ramen kasama ng paro o mais one parang chimi kalangan ng kamas bawal sisi Mahsen.